hojik anuba sarkar ma sendore na tarukum matam jida moina thangal iba keno singsi demand chingje yam reasonable way manipur de leba ekoi ahun leba ekoi and angang tin mo digi paratam be yeb ko moina thangal isingo akhoi parliament dissolve to rahare anuba constitution ma pa me hane constitution ji mo yadre adagi makoina sidi sosila karki adu leader khalu ka hai chi hai tongan bam ni ko are only ma di home minister phagadam ni hare adagi next time na hare se nongoi ka pa order to do phagadam ni hare adagi general election within 6 months ko adagi karap obijo punish to anen tawre adaga makoina anoba demand to se new constitution within 2 months adagi Nepal se han digi no Hindu vi root lejabane akhoi Hindu state amne loktho Hindu state amne loktho jumi communal lo wa pham na teba China rom da henan naksan da China je amrom da dharma yadaba lamni ko modi henan naksan hono bada mandarin ga tam na hono bodo madugi akhoi counter no hidak ne ba adagi yam phajabam yori se executive head chingje MP karaga moida ta famji sinari da bane bam yawri ba executive head khidi musi elect tagudo bane hai ba India da na taka Manipur da finance minister elect tagdena defense minister elect tagdena sigumba executive head chinje elect tagudo bani hai ba demand je mase Manipur da hoi kai de uge da university of the college vote uiba moida khoi finance minister magazine minister natraga secretary sorry natraga adugi secretary tongan elect tawina sigi system je Nepal cha na biyo na moi hare ko adagi MP singna minister oirak pache sigi provision je thingo hai hare minister sing tongan elect oyadam ne habani adagi provincial structure muthallo hai adagi prime minister natraga Manipur context chief minister amana tam anirte hino obiero adagi there is one point am phajari se cancel all political appointment have akhoi di vote ka hub da MLA le pam mayam se khadi ki chairman adugi chairman mayam hapchali spoil system hai na chanari se hapchalaga moina tokthoro paje hariba department da hana lejeram experience me ma chairman natraga director we hanwi mohta kai board ka hu hapchalaga experience like hapchalaga man di ba pollution control board ke khangdi any labor ki khangdi tori myam ji ko PDA ke khangdi sigi system che musi Nepal da to buja ne masi muthal hai yes experience like deserving mi oina hapu si ai Manipur da yam chana ba yain khali adaga national assembly che moi parliament hai tare masi non partition when bi hai bam yauri Hojik Manipur India da kamai tare Manipur BJP na power pare ko pare me pare marta mani anything to je only for BJP last how the Congress ki MLA ki jagah hai yog de gumba yam partition ba attitude che mogi national assembly masi tawbi yaro he yori masi Manipur relevant labor hatani adagi local body me am same se moje non partition when you have a demand ma panchadam yauri ba adagi pressman doctor engineer sigum mayam lari se makhoi se non partition oiba party politics ke ithil yaudaba adu myu han bio no yaur eba si mayam se sema mutung da makoina new Nepal aina ma sembri wakhan ji leiba JNG tei kuntre tangari ba kunipan chudri ba naha mayam je tokthro ko demand je Manipur da cam relevant oge akhoi political appointment jing je midnight na yes adagi assembly does power pariva sarkar dina partition na power pariva party du khaktagi vote ka ho da moina haiba dum chat dum tawri dina constitution na pidra so practice when tanari ba masi muthak oiba ne pa ne